Bismillahirrahmanirrahim. Adalinga rjukta samaha mananga mjukanga sina problem za communication. Mimi rangu jana tifanya tentative ya ufanya emission banu. Mtsushida naifanya. Leo tijuhanga monao inu mara ya pili na kanza nifanya emission inu. Shay communication ya internet kaitu shinda ya mkinishiha. Unurlio nga sina problem za rezo. Ngaromba Mwenyezi Mungu kaizo kazi jenea. Arumeti kamili antuka hunurilio gasina problem za rezo. Rikau jaba nurjeri utsange ila mitsango rdingo utsanga. Haini mbabirlo niyo. Sisi nga rikubaliyo ze fikra zatu. Ne mitsango mbabiyo rjo shindar tsange. Karjambia kangarjuko shindar tsange mihunra hana wasaya. Karjamba eza haturiza mbauzo masula harahana zindwaji. Eza hatunga riliwa nao kainu mitsango. Indeti ya hatu. Kasina droya utsanga mitsango hiyo. Izo ndizo rifanyao. Haini wakati rajuha si utowe mbabirlo niyo. Leo rijari tsange tena nga monao izo rumambiaoni ukaye opposition ngela dhimo ihunde ze voti zinu na ngela dhimo ifahamu ze piège za he pouvoir haukaya izo dezijoka uzia ize piège za he pouvoir ndazi deka watsambaziye opposition tsainu itsambalia kabati bahti ya uhunda voti yekaye opposition kaijatsangani ya opposition izo isho hindi ya opposition izo fikira umwelewano ya solidarite amande hendi rikuzamba opposition oti wanduenji wafanya mabunjilio mahala opposition yo fikira ilo nzima ya desido kanga ishinda nao na fikira ya pouvoir ikawe fikira yo kwa tuyelewa wayandi so ya nisa rangu haluka ya pouvoir iliyo kaiti legitime ya opposition ngiyo na namna ya saya ya ujua yendeleye ya ujua ifanyize jitihadi za hayo pia ili wa contest zenungombi zifanyao nezi kazalikezi watohu ikubaluka inungiyo baishelewa ngaire sao vote ngamina nukta ndaru ni juuza mbabanu hambabi ya handaninde maraya no uhara watulwao no wananyasi wa he opposition kamdu haparsa mana nyamru ngwanzu ya hadisi hadisi kisiasa mbandungu iliyo yonzima mbandungu iliyo ndokaya sikarna henda rare voti ze voti zozi chezi hiba haukaya ngarifuwa ulebwe redire jirema wala wandu wakajana wakauwana nezi wakauhaleungwa wanone opposition haliboka wakati mdo hajujishangaza eba de opposition swafinda hii mdu hajojishangaza paske ekari wasulie daraja ya ukaya haini mdu ufanya ndongo ya ukaya na plan mbili ya opposition isai ideside ukangi yo plan mbili ngabwe anebe ye andai wambangu enda uharuma vote ye bendai do wamba kwa tsuhenda ya bongo apangao ya mipango wa juhundezi batina vote shayo eshirishangazao dokaye a ya bangenda uharuma vote nge kontre toi nebe na boliwo yokaba nga plan A na plan B ba he plan B deizia oye Haiti passe ça c'est dangereux et demanda beaucoup si wasarga ramba okaya wanunga bo intérêt banu zindwa china haini wandu wazeklame ushamimi mtsuku balukaya ngami mndu mzima ngami na mipango mili umpango mzima ndau umpango mzima ngamondo haruma voti mpango wabili ndau ekati hunduze voti amjenda rais yekati zihundu tivoha yekanja zihunda izo ndongo ndaru za ladha mundu ya twali baada yenti hatu inuti wandu walingu uboha voti ngabunga namna leo ya ujuzisa ndongo ndaru ekati hunduze voti zinu amjoka ufanya yapunga nzoni jipange heli njoka urumainti babu tilika aminif nende na rumenti ya hangu yekati zihundu tivoha yaba mjuka ufanya yaba mjweda nalale hawa mjo wanani hunde haki ya hangu yekati ende nja zihunda nga mjo ufanya kamfikiri yaunde masuala mararu yakauladhimike opposition kwa jiuzi sao leo shai ushangavurlo nuo siwasaya kasina ushangavu enda mno manangari hundao ila opposition ye plan B ikauhangiwa nao ne a de manari mambia nuka henye ngabo ndongoba nduzilo en jeu
ngavondongozi rishanga zao kartsura mbua situation heli ndio ngaruonao hamangabo wandu wawania faida za hao wadua zenti na banu gari wasulie daraja ya opoza na pouvoir yake pouvoir inu ihundwe yeze heli ya lazimu ya contestation yoka ya hizo wafanyao rimvotini shamja kamtu fanyaza nungwe heli ya lazimu bahaindu shambao soulèvement populaire iyo ya hema raia eze nungo ye opposition hawiye pouvoir itofanya ikutsonge maraia wajua wa manandai zuzo handisa nzaya kakabatimba indwa hula zujo handisa mwenje kakabatimba indu ya huniha zujo handisa likoli kakabatimba nubo somea zujo handisa lupitali kakabatimba hanubo henda zonungo izo zontipia zujo ukaya zitsongeza izo ndeze intere kemba tsolengiora ngiyo handi kemba nyamehea ekawendo shidoni kutuna bendu hala izo ndeze ndrongo boko maraia izo ziwa hafilisha wowo shaze mbana zihe ya mbili arumaze nungo izo ye ukutende haziono hambiye maraia ndo de opoza ye opoza ye hambiye mario kazinda zila na mambiani kawika na kaushida afanye ndongo rimambiani na nyimdengeze vuwa zinu mumnika sha ye opposition yo ujwa hengari ye maraia ila rambao societe civile walute bazima yakawa lute bazima isele waone hili wajushida wa hawezi yonde ilayezi ya votewa shai nurloni yo inungyo hule na ezi ya votewa hata wakati gariparawezi ya diktature yabakarsaru wasule daraja yole ukwezi watukufu yaboba heya ndungo mbili ye eze nungo izobada zihundwe raia ye wandufanya ye opposition ye uhambiye maraia ukaya ngamwendo naringe ezila yabo handisofanya mipango vaja election yehenda harumaze voti hapare maraia wa mumbise ye ujwa henda harumaze voti zila ye kahende gena bahati ya uzihunda asibabu ndezembi zifanywa une pouvoir en place abasaru waswili ino pouvoir ya dictature ya kwenda zila na mambiani ya kweze plazi handar vaheyabe vaheyase ye adai do kanga bo voti 2024 gela demore de harma ze voti shaban gardo harma voti rujuka ye ziloban wa wetsi wa voti abonar ketsi rujue heli rendao gardo harma ze handani gandora hadisi sinezinu kaheni ndongo joka ujiri shangara nzoro de harma ze voti zinu na ze voti zinu sari mndambuani ukanyitsi wandu mteneo compte na election yabonge na mkubali yakanga ndo harma ze voti zinu zembe mzifanya wizinje mzivunguze hamandazi hamama purzonye wafungwa hamandazi hama sharia mazirwaria wojo kanti wandu wa hadisi amade no rivumbu wao leo ya bao cadre de concertation wakati wa hadisi watu allege mbabi ze conditions zero zanti ya dictature ya nzo yende se vote ya bweka izo ze allegewa wandu parwa amande zifanywa ye mwezi nsanu ijao wandu parwa wandu ende wakanti wa hadisi waono eheli wandu wajubira ekawa sawa ono mpango huo wanjia munziane kaono ka ngarendao emana kartina shwa eka kartuhende mana kabati iza change hamande zaunda Ahmed Abdallah Mohamed Sambi rais azali ujoji maske habangu jo kufanya izo yatsona fikra ya ufanya izo ndezado Ahmed Abdallah Sambi sha ekasa jimaske haliyo yabunga bondongo mbili sikofanyishiha endongo ya hadani dai izafotizirewa hata bo maharibi mwandu wa pula wende waringe makesira jawaziwa yabunga bondongo za ufanya yeza ufanya dazi rihundu ze vote ngari rumao yenti yabwe susingi yonzima abunga ndura rumenti nuje ngabunga mazinjitsa zinu yabwe susi alibakishia dokanga ndura rumenti rifanye programu ya hele joshinda ritowe harumenga mayazuba ari hundu ze vote shari boha yabunga rifanyao ngaridoza tundira lale haungaribwa nao hasiba mudeze votiza hatuzabo wale maranye warihada rende karjahunda zenungu izo zonti zo hanza zipangiwa zibaki wandu waone heli wandu wajuzi rumia yonde babirujo shinda rumambieni sha ikhatoridi yone zinrabo swafu zilona nusu ya opposition bahiba ye plan ane bezijifanya
Yemana wandu wamanga una reaction ya mvu ngwa juu tsambaza ze voti zinu. Okay. Ngabo tsawa nu wamanga no wazire. Okay. Shawewe wamanga joka uheza fijo linda ze voti zirewa yekaye opposition mbo hauje wane. Abasenga bo bahati unde wanu wenda harma ze voti wa humbisi. Shikarija ya ukaya yezifanyi haundo kaya kabati namna ya ukaya ngabo mndu wendu harma voti kartu ngarindawo haruma voti show wahima warao lebwe na wala wananyasi wamba kwatsu henda haruma ze voti hakangwa unao hama ze voti izo ngazijo uhima yemba fikra ya haundi yobahi kartu henda haruma ze voti zinu bekarinde haruma ze voti zinu ngazijo uhima yo raisonnement ya hambani atami pour moi yo faiblesse baishezi faniha wanuka itutsongeke mfumtsanu 4 avril 2023 bo ya hisa kamanaka uja mfumtsanu 5 avril 2022 na mreti hoko mpare babala jane kahuni bo hotidaza nitashida na wana yotirezo yonese ukaleone bo hatina wana rijohanza kwezi watukufu rikena ndungu za kweli hendi mdu ya bizu ya fikirio horoni ya rirenti matatsadiano manaka mnaujua mchipare maopoza mrudi muhimebo jumdo fuabwe mwereme opposition ebo rali fuwa jana rareme opposition raji faiblesse rali puwa leo rare manusu ya hatu rawa faiblesse hashi yabo zanungozo tujo kadizo juzi mpuwa lebelinu mdireme mwenye baraka mumrede faible lebelinu mumalirema mwenye baraka juzi mrudi mlipuwa jana mlireme razida no wandu wadungabo yele unga mdudo mwimebo juu mtahadharishe maranya watsende haruma voti renda raba hatisha raunika ngarjoshinda rutowe mruoi yo ala manziro so diza ala mabuko si umabia nukaya sindo wananyanyi shazi tsongo ngari mdwani yaoni na habo nga mzabondo sinde malidur politiki malidur politiki ngwara nao manangar jokaya ngabo malidur politiki walo yabo waele ukali swala ndeli do hendo mbanani shanga bu wandu wasawarungo wangu waste hiyo na ungo joke mirongozi ila mirongozi ya tupangwa ya tupreparewa ila mirongozi batweda media yenda yakalatiza mndu vahemdu wala yamba izo yakawona masulaha vatina mpango hata ya mtukufu hatu hajimbai swalihi harume diskuru ya mtukufu Muhammad Ali Swalihi hakaushidana na mndu haruma deba haone usuka kajajua ye discours ya kahambani Muhammad Ali Swalihi ila normalement maopoza wa wakili wao ni mndu hamadola wa uo ujue izu ya jokahamba rahaye jenda haruma bisila ngazinu zambiwe maraya shabala wandu wa kabala wandu wa shindani yao zenungo zila wala wasangwa zijuao eheli ya kauladimike zenungo ngazifanyao ama ya alama yuone saukaya kabati hata mndu ya juwa zenungo zila ambesentujwe ka me waziri swamadu hazijua na onusu ya wandu shau wandu wakauladimu wazi emaneba ne mana za conteste wa no wenyi ndabo ya kau wenyi kwa jazijua wakati za kahamba shakarna utola na hamzima yode mana ramba ukaya na zamba jana ukaba ninu reglement de compte usifanyi hao na intike na ukaya ti ya reglement de compte yabunga sehar makhatwar karna ujwa hendele haliyo yode mana ntsahao o wandu wafikiri yongwaleke zao hauwa benzao wamenye ngamzambondo ngamparo wandu wafikiri yongwaleke zao hauwa benzao wamenye ngejuka nziro ke société civile hata wandu warumilwao surtout amjokaya o wandu watsohenda harumaze vote malidor watsohenda harumaze vote ngwarumiao nusu ya hoana wa société civile société civile kwa jaladi mwambi kwa tsanza voti jode shishanga zao suanga mimade suwa wandu kwa tselewa zenugo za kauladi mikega zifanyao société civile wa ukwa do decide voti kwa ngwenda uharuma voti haukwa tsuenda société civile kaba magabari wao voti wo suteneze voti zirewa kaze voti zirewa zende zihiba wo uhima wawanilie ya hunda
sha societe civile ukatina amru yamba katenda ruma vote yewenga wena party societe civile izonda zina na mabiani vanu yakauladimike ngufanyo ndongo hindi nguwaniwe maraia ngujusole ji opposition waishia ye opposition ze votizija wamangu awendao waonesa ze argument hawenge ekayo serikali ya kansi haki wahimiwa jeleza eheli daula ikurumishia wafanya maandamano wakati wa ujo paralize zetiza hao wakati wa ushitaki harme dunia shabo societe civile we kudora voti we henda huvoti hafaida ya hema raia yakale unga rivumbu wao ukaya kartenda rasutene Muhammad Ali Swali baula politiki ya hundezi Rigerdo Koza izozo ujwa hambishia shande kazi intereza Muhammad Ali Swali ndeza komelo azoche shabadu leo esha komelwa leti kamil zentere politiki zi komelwa zentere politiki voza komelwa kazi jahisa e societe civile komelwa amjomonesani divisé pour mieux régner ezatendeza fanywa handa ni haruma ye politiki ze parti politiki zitsambaziwa watilwa fitna ya Israel watsambaza ze parti politique eza shinda za tuvize wa haku zishindizi jijusa ngabu za saya zaka oblige zishange ze suraya haukaya eheli za rumishia ne heli za rema wanduwa shanga umremo ze parti zo za rema yode manabuko leo tukanzaru mambia ni ukaya baada ze parti politiki za komelwa za jihunda bonti zitapalao yabo isela e societe civile komelwa mane societe civile ya komelwa hindi dokaya ze entere za he societe civile za disoranganyiwa emba tsohole heya emba sukari tawa emba mafure heya kabati mwenje kabati maji kabati sukari kabati lopitali kabati lekoli yabo ze entere za he societe za he daula zone za komela wakati huo yoko hima haziwania societe civile zuwano handungu mbili amande heli rambilo zuwano haukawa ndungwenda uharuma voto ndo msanctione zujowana haukawa ndufanya ndushamba soulèvement populaire wandu wamtoa zende zendungu mbili zikufanyishiha suwa wandungu hadisiyo ndo haruma voti suwa wandungu wanao zadungu izozo mbili gasina mahaminani zitwaliwa zile bailo lijiri ma societe civile kaijadisa ngabo wana wajohanze societe yende ngabo wana wajohanza wahime wawanie politiki wawanie maraia shakwa tushindo organize banu karna ujua rivumwe e maraia na ibahi banu yokire maraia kwa tushindo organizewa inu problem ya organisation azalinge banu haukanga bo problem za organisation wakati ya kome maraia e maraia woho organizewa zanugozoka jafanyishia kazi tushindo fanyishia alama ionawe faiblesse ya he opposition leo kajarunoka vraiment ngiyo faible hako kinando kaya ngarenda haruma voti ya mabakia ya opposition ngayo maili ledzimala mana rende ledzimara mbalitende shalila lamba litende likau hamadui na lilalendao yabo lilalendao ngalire wao ngilona hazimili ngalanzoli ziye owidzi wa he pouvoir ze votizi tihiba wardi wadolzi yalebwe lisekulono wananyao wala manziro hako hata wakati mrujuzisa ebanu lebwe linunga lisekulono wandu warambu wao kalinube ebabanu wanu kwa tsubenza hau wanungu abenzao haentereza wandu wajina wandu waladhimo uzisiwe maswala wajivuzise wao wandu wadzimabahi yeu wandu wakaladhimo uzisiwe maswala wanundawa wandu wazia wandu watsede harumaze voti emana wandu wafuwa obwe raha wandu harumaze voti kwa jabezi nywanyiso za hambie mara ya ukaya mtsede haruma madamano kwa jazamba kabati mundu wandu wenda harumaze voti yambie mana nyauka utsede haruma madamano shanga ho wandu vokao kwa tuhanza ndo harumaze voti ngwahe yao haruma mikro wambie mara yoka mtsende harumaze biro de voti ngamza tizamba ngamzabo ngamjozamba ukau wandu wanzawa zalia ringeezi ngabo 10% ya wandu wanzawa zali
bahendi pursa wao henda wavotazali abazange raisi rimwambia nukaya kamna ujombakisha ta usiku ya heze voti ngemtuwe fikra za maandamano hausulevma na mzadisira ngudabaha kangani na fikra hamandizo basisi esodisora hunda ndo henda haruma voti sheka enfant du pays hambe halio heni mgala uloba hanu kaziwa yekabega harendwa nsujwa mndu hindini haukaa mdeside ukaya ze opinyo za hatu neze ankili za hatu izo ndeza hanyu mdesidere nde heli manzao karna hende heli manzao haukasi kartum oblige ni mwede heli sisi ranzao ngartoa ufikira ze fikira izo ngartujo ukubaliana hamanda vortujo kubaliana sheizo ndeze fikira za hatu ze fikira izo ngartujo henda nizo hata heni mbaba hanu rjo shindari wa swedi nizo ebonge abono baba hanu njoka zele kalma la huwa ndanyasi watu hanza wende harumaze vote leze fikra walonizo ne heli watabishao yenti mana bana baso kwatu kwa jakomea bahyo wanduwa nzonde harumaze vote wakome daula ekara mangabo mburi tabisho baruha wandungondo haruma vote wanduwa esperiko wanduwa lawe hundaze vote zila waundu wajukutu wazembisa he daula wabuha fuvula saya mananya wanu wahimi hula ngwa fuwaobwe werema wanu maopoza shakwa tsure meyezi wandu watu hanza wendaru mazevote kabati mdu heyo abasa havumbuwe yezi abasa wehea wavumbuwa wandu wa he opposition wawatrete heze isimu watsonizo wadu wazuka walandu wananyao walandu wandu wakawangalia jana nando kayaze mvu enfant du pays yazira harumwe opposition ino naralale bahize mvu izo kastina shawiri shawandu wa oleo wajua wamkaushi yandena bega haukaya hatowe fikre ya hahe ne vision yo yaona hamanda wajua jana wakaushia mwenye baraka hamadabu ntwabili wajua wakaushia razida hauka wo waelewa swala zima mduna tofeheli azalwa savijiruka kabati nafasi za mdu kakaelewa ndrongo wakati wa sauje mdu yazelewe ani warenge semeni wambayo mfumdaru ngojweleza lebeli nulelewe nge uneleze tija si wanadamu na sisi wanduriru maoni Mungu wakati mdu helewa wakati mdu kakaelewa mdu hadungu hafanya recherche mdu helewa d'ailleurs ide mana batunge hendu shamba recherche ate Qur'an ila yufanywa recherche yabonge nyondo mfikirie izo mamba handani kamna kausa yabonga mfikirio hauziro maana karwa sulie daraja inule izo mdu ya hamba yakamdu hende hata haelewa namna ndo jina yabo mrujo uzikausa zende heheli mdu ya elewa abono baba hanu niwo nao le swala ilo heli lilio kama mbushuruni her naomba Mwenyezi Mungu ke nyi wandu ikaunga mriparao haini wakati mwere ambio kaba nurudungu nzia nziro wanuka rtu hende heli ya lazimu na msaneme leo kaya ngari mkubali yaoni zenungu mzambao hizo sha ngari mtaha unuka indeti ya hatu uliho ya urambia sisi wananyanyi ngari juao sefikira mloni zo nusu ya hanyu kamjwanze tsinu yende shahabati mingabu wandu warungu wao haku lafu ile kiyo laho wandu wao ndilo mwishi yao wakanganyi na utungu mwinji no wandu wa rengeti hatu inu mateka wayende sao leo yode babinjo shida niwonese haruma si wandu wa heo opposition wanzo wende haruma zevoti no watu wanza wende haruma zevoti yode manana mambia nukaya ngela dimori hunde zevoti zinu si wandu wa heo opposition ekari zihundu rijue heli rijoka urumeti inu wananyasi ritidofu wa mwere rejirema abasa inu tikazande ndele mbabi hamade hedi niko uzamba yaho wandu walio harumwezi wandu walio harumwezi wadoke ezi ya hao yeduti ya halal inu yezi ya haram madeli mzijuao emana yezi inu rangosi kurazalo hata leo kanga bahibao votivani shazo tso waziziwa harumaze biro de vote leo handani 2019 wakaurewa voti zirengwa zinza zone makiesi rahaze jawaziwa
ya sasuer kajakana maana ya president ya bureau de vote kajakana maana ya rapporteur ya secretary wandu pia kabati mndu ya kana maana shawandu wari watiaze votar mema kiesi majeshi wajawaringeze votizo wenzao wende wanika wandu wawaza Mwenyezi Mungu juweza jiri jaza Mwenyezi Mungu jomsamihi ekangwanzo hajaza mwengoni mwa wandu watsimbaze kufuru harume tinu watsungara waswili banu waswi arjo hunika ye mhuwa heseni leo uwe mhuwa heseni yakaba nukwezi mtukufu yakaudopa rajaza uwe mwengoni mwa wandu wari waswilisha harume hadisinu maana hadhulumu Mwenyezi Mungu jomsamihi hadhulumu yenti wasulie daraja inu leo zinuvo tizandrabu deza wasulishe ntinu vanu leo vogeni wandu mlonezi na mone haya dingoi na mone haya manemna tiwa imtiti na mone haya haukaze mizahanyu kaja paro renda ni sirkani na mone haya haukanyindu wandu mandisuru metinu rangusi kumaju hata leo na mpare mawaziri watukufu wandu wa fulani na fulani na fulani mchwandisa hunu mjahunu mhawaziri leo ngani jao mkau hapia ngani mambasadeur shainde tia hanyu inde representawoni wanema na rakautahari rike huru rijeri juwe rike na mawaziri na maraisi rijeri juwe ritsunguwe emana ntizi inji zilo haruma colonization watujwa uwazirisho hindini waundo horajo kanzari wambio kaya ngari wasikini yao shekari wasule daraja inu leo ya ho wandu waringe wawo uhuru unu no waze wa hatu wahafa nusu ya hao wabakisha washashi wandu waringe uhuru unu waonao zenungo mzifanyao nyiwana waho wandu waringe uhuru unu henye abunganyi hamanga mbisao ze maratha za huwa mzani mana nyi wandu mlio nusu ya hanyu nyiwana waho wandu waringe uhuru unu ijurisa haku ekema na wahali bazi septilium haka mwengo mwandu watiao mndo harumeti inu ijo kanziro halisi waule ongo mawaziri kema na Ahmed Bazi yajuka bazi umdu ya wana umdu ya fanya jitihadi umdu ikao yezisima za mji zilo harumere jo ya hatu ya itsandaya izo bazinde ya zitia wakati ya kadepite hawana hata zenungu izo zimkinishiha izo alama ya zihanti kajaringo uhurubahi hardafanya zisima za maji habo yajuka harume mijinu karjaka na maji ekale unga bomwana yazalwane mruo hajange waziri par exemple wa henti ya hatu hawe mwana wa Sedi Hassan wa Sedi Hashim hawe mwana wa Halim Mrujai hawe mwana wa Muzawar Abdala mwengoni mwandu wa tsangao harumo mbiso wa henti ya hatu aishitiso rimambiaoni nyondu yuko mzalwano watukufu wao nyondu mazalwano watukufu wao tsindasi nusu ya hatu tsinda wanu walio leo walone yezi mtuvu mbu wa wandu watujo wa baba hao walanda hubi wajuha leo walona daraja fulani shanga mumvumbuoni nyinyi wandu ikao wa baba hanyu waringo uhuru unu wa wana hai ebanu ya mahajana na mengo ya uruma maringe wa uhuru no wa mzani mtuja leo mjizingamanya na banu mabanyide masoma mchamregetsinu muimenye kamtunda hata mbanungo za huifanya ngani hama wandu wafema shishi watu uona ibanu ngarujugu wasulindahu kwezi nyondu mlonezi mlona mahafili hanaizi hata maduwa zuka ibanu ngamrutsau yenti hata basanu mpua uze arulu za henti mpua we mbidi ya arulu harumenti hatu mwiba wandu mwehuza mwifa ibanu ngamfikironu ngo hindri waneka kamchelewa wanuze jahazi mapashi ya pia zizama ngamjua uka hata yinu ngeju zama ngekwezi nyi wananyasi mlonezi ntina nungozi njiza umambiani jindu la nyumba woti hulekezanti jindu la nyumba woti hulekezanti zala marima biano sikumaka wa universite nomabano kamrulo na maîtrise yekado somesa mdua wa deuxième année kamjarishilia wana wao wasome harumaze universite leo mjua mrudi marenge mmatia harumaze hazi za daula makorompi marede makorompi leo yinu wondo watsanganya hao nani wa Vicenti okay hizo mtsahani nyi wanduko waze wa hanyu do warenga wo uhurunu ngamjiju wao
ngamjijua nusu ya hanyuka nusu ngani mawaziri leo ngamjua ukayabo zanungo mzifanya uzo wa baba hanyu kwa jazifanya wa baba hanyu kwa jatsawa mapesa rahaneti kabna ujua mwendele namna inu mimi hizo ni mambiaoni ngani mwambia nuka hizo maka ufanya msamfanya ngardao haruma voti embanugu mjua huifanya na mtsora voti za haki baba Nur Sarandi soona ya mipango itwaliwao neze fikira zilo nziani esaze kampani ziliyo zijoka huja ngarjuzi denose hanzima emana karjala la rife ngari mtundaoni ngari wona wizo mfanyao shakarna ujo uzamba timpaka ze kampani zimulwa karna uzamba ngarjuzi wonesa wakati ze kampani zijo bulwa ungekwezi watukufu londele fuvu la he opposition na kanzanili la hezi na kanzanili wonese amjiyo haruma utukufu wa hema prisonnier politique rijua ukaya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hadhulumlwa hatilwa ndani hafungwa na salami na nusu ya maprisonnier haruma ze prizo za Nzwan rumba Mwenyezi Mungu ike ngabaju fani hanamna ze prizo hizo maprisonnier wao walejewa ze haki zirohe heni mwenza haki ya ihunde maana banu hamanda nyima opoza mwamba kamtsoda rumaze voti wanunga nyina ndongo mlo na haki she problem dabo mwamba kamtsuhenda mrudi mtsuto wa shawiri shabanu mengoni mweze condition ko lazima ma prisonnier wafungulwa eka kwa jafungulwa enusu ya hawa fungulwa ewa muhimu ngwa yabo kwa jafungulwa eka kwa jafungulwa rifanya ngarujwe henda rawane ruoneka ngarujwe shida ruwafunguwe yapoze mbana ngizo zinji ngabo hodunga na sonti rendera ulwarife ruwafunguwe haurike karulwa ngabo henda haruma zevoti rendera zihunde ye kazi hiba rihimeri wane rihunde ezira mfunguwe solution ndio yabo ekaya relewana yo ngari mbushelaoni marhaba garujuka leo 2000 wakati wa mziro kabati mndu ikao wandu hafili ya nembabiza nungo za hao shaka ituzia rikakarlase message au kaya inusi ufanya juzi na jana shaiza jirindo kara juzi na jana zenungo kazi ya shida za mkinishi au ka yerezuka ijaka njema ngujo jalike banu yinunga irongo wao ki rezo irekebesheha rujojo handisona ze message za huwa na nyasi gamda de hommage wandu wa decide wa wanemba na inu gamda de hommage wana wandu haruma zirezo wabu wao wandu emacho wandu wa amfanjipei na abega ni wandu wadungabo gamtsaho wananyasi wandu wa jina watu hanza zevoti kengwa udani ngwa twalao solution maana sisi solution ya hanza zevoti ngwa twalia weheli wajoko shida wazihunde na muhime secours ni mtu hanza zevoti rijeri mpareni rijeri jube hoshwanzani esarjo kanzari hibi wazevoti mtipare maranya wakakwaja wafanya zevoti babo mkauhande pouvoir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba menchi kwa